Ebusia me mo bibia kwaba ediba emergency Ghana TV enen so da fofo atwedi amponya akopon edi ache yen ebusia ene update ena me de ebro efa story a ye mame ebetina afidie mu ase se wakwa akwaji obi sika wakwa akobo besia wo obi nchen ena nipa no abonidua na ye mame bepie mu ase ye o cheche ni nsem no na akwa akoba ne se mame no abonidua enti no de ba ha se ye moa no esanse duabɔ no enya nankasa because the we amaame ne keka ne nsem no na wan hwa bebi eduabɔ no ede bekwa akɔwie no na akɔwie bɔne enti ode bepie mu ofide ma sense na egya yenso yeto ho anamon enti na ne me the update na ebremu enti no tamichuku na yenko ni gohwe video no na so share so be subscribe na wa like na wa drop comment so e wo comment section as ka me ho ni gohwe video no wakwa bosia no oboye no ontimi ntua aka no na enam so ema de ode ne ka no bebo ni dua e wo fie maame na no kan se wo de 2000 ama obi ato ho ya wo de eba betika no so na nka yasre na yakwa akoda ne dua no sika no wen 2000 yin to mame yitu table no so 2000 choppable Ghana cedis we yes how the 2000 eba na yegina so mbacho 2000 kan mame kan 2000 mame hwe se eso 2000 Ghana na yenyina so ene ya ye hwe abusuya na e was last week ene yekoda ne se adua no na wanfa 2000 na ama intimi yeso wonko pemra ni enyina so emfa na ne dua mbacho sika sen ne kura we mbacho we 1007 kagwa de no mama yesen 1007 o ka se 2000 ena ode ba eti ada na 1007 na de bai aka 300 den na eka 300 akoyi ofodo na sa no pay ya oba ye ya kire oba bia mo akoyi sika nti e ba ne sen na 300 aka so na so nti afa na wasende mame mafia bra be hwe ni mobile money no mame mobile money no so check your balance also na afia hwe mame anopai wo ba ye na na ka kire o se fa 2000 ne bra wo ka kire se nipa na sika kwodi ne ho no enipa ne si fia da ye frɛ nipa na wo se anwumre na abaju sika ena ba ya se me 1500 na ba ye ada na wo ya sa usuro wo o ben we no mame usuro wo bisiro papa mama enti aden na obi abo odua oba penfo obi abo odua wosisika ne bi wo ye se fabra ne yenyina so mpacha wo mawo na wo ye wagadre ene oba story we watchna story we aden tia wo ye maborosa bisiro ante ase nokure die bi ni wa famafia sika no wo so 300 Ghana no wo so aka 126 sika sen na wo phone ne so fama no no amoma me fama no mimpentro wo ba no kure bia wo wasem no ba ka no kure kire ye ne hu kwan a ye betimi do case na fa so ba na wo ba no abeka story we wo kina ba no abeka we sika se na wo phone ne so menya call sika se na wo phone ne so 1000 kasa guade ni mu sika se na wo so 1.2 na se wasend wo ka kire me se 300 cedis na wo phone so send intimi ho na send kagwade ni mu ho na send kame friend o friend wan nipa na o send wo ba no padem na bepem sa abiri na fe na be yesa akọ no mame ka bibi nkyere wo se wo do case eba ha ya maye ma no kre enadi memenye kataso mumu aso nipa maye ma no kre enadi anti bi na ti ha ni kunu wa ha waye ready a wo beji ni 2000 ne ye gina so apache wo wo ba ya na 1500 no kra no ena ka no tum na men kasa 1500 no kra no gise mi koyi wo fom ho ena chese kasa basa wo so ya bodua wonyimo ante wonyimo na ate wo no era phone so kasa guade no mu be we no yi wani free phone so wonyimo na utiri na ye Lawson FM yetiefo adofo wo madama enka wa bete kwa ubon de enka beto medofo bo USA United States of America USA papa B was send 3535 million say yenyi bi nso so emfantu a wo ka 4005 ni nyina na de be kan yemfa ma e fa to ho medofo bi na ayesa adwuma no enti me se wo ba ha wasema ade bae no nokure bie wo mu no ka nokure ebia me ba amama boa me e wo sikasem mu me ba mama pacha wa ma me ba ma yesei wo ba
Fansam wada na no abetena nyina obi a wo show social media for ne ade obi a yosema media donation wo bepew etu ba ka no kra kire yen eneme de 1,500 wachi na 2,000 wo bi ho wose gi sefiada esu ukuada na ose benada na efre no na o ma abaji sika no etimu ba mo nka no kra medofo no osema me money din oba pa ya me nhira wate na onye okese osema ma 3,500 so ka ni nyina yesen ben we nai Pacho 45. Kasa kesi o mente hwe. Pacho 4,000. Osre. O sa o keka bia ba mu. A o keka bia ba mu. O chira ne na so. Enka obehunu de beto. Ase mi hu ne se duabo ni sisi waso. Dua no so beku asa o. E sisi waso rough. O se me ma 3,500. Na fa so sika no so. Na fa 4,500 ni nyina e ma anti bi na yenkoda ne dua ne de na abeka. Pacho de be kan se nyame hira mo na wo hira de ode ba yesuso ba bi oyi firi bia nyame hya na na mu damase you're ready. 3,500 and yes, Kaketo. 35 million. No. Eda. Onye ni busuani. Onye na damfo. Onimu oda. Afisem ho do. Enti. Wa kukuru sika nte se we dwetre o. Dwetre mu ya. Ene wa kukuru. Se yemfa ntua wo kanenya wasomdwe. De ebe kan so yemfa mawmo ho. Enti za wo asem bi ka ma me kan yie. Nipa no nim no. Ene wa ya do ye sei di amaw. Firi wo na ka asem pa bi da na se yie. Anasa kasa na ho ya woden. Hey, papa ya din o. So be your papa. Enough from sa. Enough from da. Enti wo wura no ma me no wo yes ado ye. Do uzo US ho. Oh US. Da mi shira. Ami shira no. Afisem ho do. E na amana tu sa na mo. Man from pama ho do. Wen nyina ho do. Efise nipa hwe program no na aka na koma se de ode ha oba ye no. Oh, on fa afisem so mo nipa no nyini ha free ho. Oye o se emmomi din elders sister we ya na ye nua ba ya o hyehye ya ye gigi sika eboa no Abigail. Sister ya na send sika over 10,000 cedis e fa handan ma no. Me do funu no. Ya me shira no ba fa. O se emmomi din I will still remain anonymous. Ya me shira. Me ka achira no say ade ebeye musuo ni aside awrade nyimfiri na brabo. Amen. Na ebre bi awrade man ho ban no masika nso mra ne ho onse nipa wa adwena te saa obi ho kire na oboa no no e wo se da bia wonye sika e wo se nyame ma na adwuma koso na wonya ahode ye adwuma na wonye sika na watumi aboa bi nom nyame nhira ya da na se onkoso na onno afisem na onye ne fam die nso moa na ne bre eso akatua de ne nsabeka ebusia yakwa kotie video no mo nsemaba na ye mami nshi eneja ono ye na adwen se wakwakwaji obi sika na wono aye na adwen se nipa no fe na o kat nipa no corner na so odum ni phone no ye mami ene yakwakotie na asemaba no na se wuni skini biaka na adofo nye de emwa na ye de MFK ni timase eja adofo etimi aboa ama wetimi enye skani bi ama sisi ano eka no obetia ne duabo no etimi adane edi amano ne duabo na na eja na ye ayepese ye dane because eduabo dia na enye na ye maami obodwane nso ye hu nse onu nso aye de wenu ne ho because situation na no wom na ye yaudie na na ye de ehye ni munti onu nso de ye de etimi di bodua no nti sisi ano story no bibi akwakosi eno no ebusia ye mfa story wentu ye mufo ukọ jisika wo bi ho no ma mu make sure mu betu ya so wuni bi kwa na hu de wi oni nipa no be de uni nipa no be kasa because uni nipa no wo be bia nipa de etimi ye bibie bi etimi ye bibie bi techiremai ye didi meko edidi nchen nti bibia ebeke bia ebenyaw nti ye mfa ya ma me story we entu ye hofo ebusia ha na meji mo ebesi na me ka osa ha egusa ye emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section ase ke che mami esi enesem eni midi ye be sanso edi nsiemu e wa ha bi ebusia